si bele vekule Ezra Enterprise ram hunno ta tang khana niya ei TV kan huang hi ARBN X1 carbon sod barrel kan ti ho kha nuai khat sing khat le zako man kha kan ti thleng le to a boi thla ko mai he thil hi company lam phang hianin kan mamo khopang hi min pe thei lo Christmas ma khanin kan ti thlenga zau hal veka tuna mi po hi tuna ron thleng le to January ania hei hoin hi ni som pani Monday anin ka ria ai ta po hin kan ti thleng le to hei ai tuna pangaron thleng zinga hianin pali hi poisa pek lok sa vek to nia ei customer te chan lo lawin poisa min pe lok to pa nuai khat sing khat le zakwani hei sot barrel ho chi ka ti to ha pakhat thi ala banga pangaron thleng zinga pakhat thi ala banga dule mamo inom chuan Ezra Enterprise ram hun not Mizaukar bazar bula khanin noi khat sing khat zakwain ARBN X1 sod barrel ho kha kan ti thleng a pakhat thi ala om thei don ani ti kha customer te kanin riat tir ani kan duang zat ang hi min pe thei lo min supply thei lo ani ber mai company hian pui thlak ve khop mai hei hi una hian in ka soi tong han pali hi poisa pek lok sa vek to nia chuan pakhat hi ala bang thaya kan sel len oma hei po hi chu pakhat hi hei hi dule mamo tan at lama sa hani mai hei hi ARBN X1 lama sa tan nuai khat sing khat zakwain sod barrel Ezra Enterprise a lei thei don ani abat hi a folding thei ani ti kha kan lo hrelo palang e atam zok chun thau mai la hrelo te kan lo om pal takin kan zep tel vele zawani e